Musaisha Mutongo TV watinda ata anaenda kukethiana ndiutho chenthini wa kilungu cha Inengo wakatano monde twi imwe kwa imwe kuma ba musini wa Masako atwina mweni nukwithia tutavya nwe tumane kinengo chake na indi twende na kumumanya mbeange nyini twasal shabeti ombua ni na ukethia na uthocha sasa poa musio musio karibu sana nthini wa kilungu cha Inengo. Asante. Tuyambia mbokethia musiesi tumia kamera ya mutavya wewe witawata na umeteba nikana tulike mbino kinengo endwa asiesia nye numete ukamba wa makuweni kathonzweni lakini pam Masako enda ndi pursue my dream ya kusomea Mwala Technical palani ka course ya automotive engineering. Allah Yeah. Ambana tunatavia sietwa amasitwa Dita wa Solomon Mwendwa kuma kathonzweni. Ukamba wa makuweni. Ukamba wa makuweni. Karibu sana nthini wa kilungu cha Inengo. Mboto be kinengo cha kunikiva niwe wasi osomete engineering na kwa ndisu. Nye kinengo chakwa enda na Inengo tofauti but yukila ni free every time ni chao the chando anakweka comedy. Nione vata nayo. Niwe vata nayo. Na isi chuni na kumania nacho ndi tuyambia ndisi kinengo kicha ukitumia ava niwisila kwa sekana kinengo cha comedy be stand up comedy be comedy ni wide ndisi kicha kulikiva stand up comedy. Yo mostly ninda ndi entertain siana school na sometimes ndi also for competitions ya school. Paloso meaju. So of late you need the comedian ula ukwatite kikombe yu namba emwe Kati North. Kati North ni ngale kwa isia Mwala. Wavulani yake tui Siekuru wathi wote na bado no na Katine na ba Machakos Blind. Ninye ni kuite na kuyeke kombe chucha comedy as number 1. So I'm the defending champion. Ula yu kuete kikombe. Yes. Meanwhile wabikia hata baune kana obikie kuthi usinde kamba masiasa vale avasa ya mbiane tambia imwe yuko esambisia comedy ambisie mostly my brother ola muku ni ula yu akele ni wao most of time ni one we are imitate was yogether ni na interest sometimes ngona yekania twindo funny na na interest na the secondary na komana na ndo tofauti naona maiko na comedy na ambisianza na interest from there not no fall Churchill wa musisho na of late tricky ndana alikisia nini yake kikoto tricky vibes bado nafuatanga unafuata so interest ika grow saa mwalimu mmoja ikiwa shule ndipo alikuja akampata nikichekesha wanafunzi akaniambia yako ni talent hebu tujaribu drama zikifika nikaenda nikajaribu na ikawaka yeah. Experience ya kuya kuthekanya kwa ibinda yambe kana kuika comedy ibinda yambe ya ile hata no sinendete baby na 90 auditions baka sia comedy Churchill anaendie na kuna comedy yako na mina director angole ni wamina isi ni story maybe no trade experience ya kuyambe kutumia kinengo cha kuthekanya ya ile hata experience yako yambe ya kuthekanya nondo na home ground. So na kiti umelata surprise nondo ando ingi school maezi kana no niko na comedy nesikie kaika mundo sometimes keka lavi ndetie saa ingi kaizaona kaizauka saa ingi ne kaunomba kevingi nomba guma 6 weekend mpaka 6 ya mawewe ke kumela so na umelata surprise na ando we the man kumbali no se ona kwa school ndia ngranch na mondo ndia ngranch na mondo every time naongama even now matinde ya otheka yeah. Kwa makona na kunu one kothia ate tawe mundu kilete andu makona na mayambe otheka mana nondo kicha kwa sinota super talent nondo na ile imitate mundu ona motembele wake na nditembe no ni imitate kutembea kwako ona wasi ebuka ni imitate we kana nguye kana chamana independent na nini na chao undu twekalani ngani evinda yani yu mundu la musoyanite no twanda kwithia uyimwelekania pio mostly pa comedian no itawa Mitch Kenya nalo kukunia wasia wake wondo undu nena kana ka mundu maybe popular muno
utona kwelekanya wasi wake ngeiwa tewe Mitch Kenya makwaka isikana ni mwisi tinde ya kwakti na MC Tricky yeah ndi mwisi usu nione nipata nake yuna kobe ye wasi wake wombe undo nena ni yone exactly na kamutembela kage fani utembea associate ya kodi ezeleta yani mama nyemba kondu hivi hekita makoti yeah. Twende na white wine na inkombinge na nitu sio kidendini wa kinengo cha kuthekanya kana cha comedy inengo ingisia kunita siba ndao kama vile ama asa ngino ndao kama vile ama lakini ndio ndao kama munuka hata ngavunga munuka ngagwe no ni uchenge na ni uchenga munuka ebu ni chenge wewe ya kweki choboy ko kama vile lakini wa munuka wa munuka wa shambikia na bado you ni ndani active school. I'm the captain of the handball you ndao ka handball na kokela kaso 100 meters yeah ndo musaisi twende no kwati yani na solo ena kinengo cha kuthekanya na comedy ithi ya kundu kwingi muno in fact jokes cia Kenya na kwa niwe niwaambia ya kwikia chobo ende bani Mutongo TV ngwatania mukamba nthini wa kilungu cha Inengo tukunikile masomo maku na kinengo chaku ukwata mwana wao kutumia kinengo kicha kwindi na we school na nini sinipe bandu nibyo waze kana utumia andu ala maybe wikala na sena mo kana manyiwa enzako lakini nukwata amanya wa kusoma na hiyo keke comedy maybe ku practice ni sithi aenda practice kana ndienda practice yene enda practice lakini yakwa hiyo mostly with ya mundu weyo okay kala kwakwa yo akakwakwa yu tuishange wa nyela comedy ndiambe ndiambo mukole kanda bia na pick up line kaka nano akalike nyindile cha pick up line nale cheka pick up line nona the kandi maneka weza okay uni bongo ni anzo ezi na indi ipe kingi ndo makwendo mama andu ingi alameka comedy ninoni andu mitandao ni mayase kana andu makia usiokelela jokes like content into the lete tionde na ndo ala twamese muno comedians nitamathelelo ni content makina kusiokelela content niwo you nebe otengemea you get that good calling no with our pastor ni calling with you kuna comedy usiokelele with ya nota mutabania walikangaleni ati notabani na kila mundu asimoni bai mundu geso kila mundu umwithukiesi kila mundu umwithukiesi the same kugetha ndu kwigwa comedy yundu emwite na ndu na interest bai aje force issues tuyo bu mundu no anengo jokes akathi akadeliver like comedian no kwangela kanyoke there ni undu tuona aini ukithia be mundu andika mbathi na inenga mundu kana ala ini mandike ya mbathi mundu no anengwe comedy kana mundu no transfer we jokes aka deliver bandu nibe otengemea kana yupe kinengo cha comedy cho create jokes na bado we kinengo cha kudeliver nundu actually ndio kulipe mundu tona kuka akaweta joke va kwangela kanyo sama akaweta joke ngone etefani na jamaa wangeitwa akewaka akaweta joke ikanifurahisha lakini ni the same joke delivery yote tofauti actually yunye yuko comedy ambe yuko kuna yae twate theme na twandikiwa story na ma comedian twoke la school ma kuna ya makuhit nyene zietu the last minute na kuna iwa ya iti so batengemea delivery yaku na creativity plus wile cha jokes chaku no venda out twist wase ti kunena no la wase wa original ito ndo neno yuka tu kweka jokes ndwika ile tukwa standard comedy nikindu kwangeleka nyingo kwa utunenge jokes utona kwika kabisa na tutusamithi tumane jokes sisi ekusibo kana no bongo na tunana leje joke no ni ala nirumegezo ili nondo kigamba keudika no problem ni wazo legendary wa ika trade na na wese maji yakimwagika zoleki ugali katakuwa katoko enyewe jokes zako nimekuja kuchuna shika baadaye kaugali katakuwa kadogo ende alafu nezenye hiyo nisietwe inyakwa atesa makanda na yu aitesa makanda nitwaenda soko na vika soko ngona nduna matulete ngalene ngalithi ithio katumila wandie the abantu bangi na yu ethe yu na kwena kwatwa nese ni okana nenda kwatwa ni ambition ina asie yu
na neneva ngatwika makanika na hicho kitu mimi ndio kasi automotive. Kwa niko real story ya Solo. It is not a real story no kula kumiweta. Alright. Niwa mwenda nguona mundu ukusoma kana uyina kindu kingi ukusomea lakini nukutumia kinengo chake na wambie ni ukwete kikombe cha region yesu aweta na nendo nokwithia ndima na mentor wakulota nokwasi yube andu ala waisinoni ufolo ya lakini mentor la kwasia wenda kutwika kana ndo bikabala ubikite no ki comedy. Ki comedy Mitch Makwaka. Mitch is your mentor. Mitch. Huyo msee huwa ananifurahisha. Huyo jamaa hata akisimama tu he doesn't need to talk. Kumwangalia tu. Facial expression. Si yake. Ni hivyo. No. Umeshacheka. Thank you. Aya, twende no kwatiania na Solo na kinengo cha kuthekania kana cha comedy. Tuivana kendi no kilungu cha Inengo. Abe mundu ibayo tunakwithia asiisie na no kusenga engineering na kinengo. Especially nundu waisi wewe mundu mukilu na appearance ya kundi ya mundu munenu ita ajibandu na tekulu la munenu twithieli mundu useto na kwase niwe maybe no waze kana kinengo cha mundu ti lazima kikayona nye especially nundu kwase kana wona Mitch wona wina kutheka bana wena kusendi kona kutheka wewe utengemea yitu yakalangania yumekanile langu ikani kutembea kunena mostly jinena na wase wako nene ya wase wa copy ta mwalimu school baby nda nenda ile siana si alika classini na thiba umomone na nenda ta mwalimu naona kila mundu wase buku na kalambia serious na niwo unena na nena nice tulike pa mthini wa school lo somea na assume maybe no one opportunity ya kutongo ise mundu ma talents weta mundu ina kinengo na mundu we school kana mumanyiwa necho kiloto no thuthi amanyiwa lange mata na mbo discover talents yo yo alamata na discover talents yo maile ati ya interest yo bala mostly nondo kumatenene wako nye ndiye ina talent ya futa na ka force issues unborn di talent yesu lakini kuma wanane wako kuthecha ando na time ya kwa sasa ni class 2 athi ila vest sienda sisi ya green na kwa stripes ya black gege wakandi liso paike wiki nitani janto saizo ebikite ko italinda nitani janto ando matheke peke yake every time wananditha oga nelo thao katani cartoon ngabaluka mana na saizo ni wonwa nkuni wapasi ngambe kalambine tele mubila ando ameba utema theke so utonomea hata adwalangi meba alamena kinengo na mayu kitumia no sibe ndia kwa bandu mata nambo discover kinengo cho lakini be mundu ebaye wese kinengo chake na ndo kitumia nena nake ona biblia yano wetete kasi ekaini kakoso kanene yuwe moto mia talent yagu ni kuoswa hali the better. The early the better. Usiaise Mutongo TV twende ukwatiania na Solo na kinengo cha kuthekanya no kwithia tutabia pala no kwata content ino yake kana pala no watch videos yake ndino wa kilungu chake ile cha Inengo kwa itu ambothi umwa aende ndusio keleti tukaivasa Ende wena musiaisi wa Mutongo TV ni na ukethia yani nduwa biungu atu ndini wa kilungu cha Inengo na ni kilungu cha Keli tuiba musieni wa masako tuina mweni ndini wa kilungu cha Inengo mthanyano omonthi na kinengo cha kuthekania ende nyeni tawasal shabeti wa mbua hekangu thoche na kana twende no kwatiania nake Solo. Karibu sana ndini wa kilungu cha Inengo na be mundu utono kwithia abingu hoyu maybe no mutabiki sito yaku na bala usomea na kinengo chaku kwa masietwa ningusiokela nita wa Solomon Mwandwa mumete kathonzweni lakini oyu ni paso ya my dream mwala technical ukika engineering nika automotive engineering kinengo chaku ni cha kuthekanya industry ile ata ya comedy industry oyu no nase ni very tight niki
Nondo wasisio yu we Mike ya viti wethelo nondo wasisia pe ma comedian man humiliate lakini me how with season lakini be amwa outstanding every time metindi yabo wasisia Sami Kioko ni outstanding wasisia Tom Daktari ni outstanding lakini be ange humilile nondo wa competition content ya maya ko competition ni very stiff niki andu ingi ala methia mayika comedy na ni ukule ni kwithia andu ingi nonete mayika comedy methia ma MC wewe MC yes and ni MC bado lakini nego ne try like niwe kitu ngukulia niki andu ingi ala meka comedy methia me passionate kana withia ingi mo pia makika kindu kitawa kutwa isi yathi kana MC you know an MC wenda mundu funny you noto noga chathini na emotions yako ugethe ndwe sawa lakini the moment when MC lazima utheche emotions ni siakara ni siathela na siendeo no thela muvugo we kara walita ko ngikabo bae chongeleka solo je kona na ndimo aya tulike bambene wa kukwata mbau ilengo ila maybe upcoming utoma kwa sialta serikali nichokela cha yalita kwika nikana kwendea kukwata mbau amoika muno ndini wa inengo sio kana talents you wasisia most talent big si mashinani yukila ndo you request serikali nike free scouting ugethe ya mundu atome uma ilobi akathi Mombasa na nde kulia ilia andu we ekite kala observe mwese talent yo onotembere kitakwe yonani kunena akwika kethe mundu authauka enda ba eme kuna nzoezi ndokathie saa ila me authauka tournament woni bo kwatia the talent correct na indi tuyo punti no kinengo chako of course kila kinengo ni komanita kana inengo sikio ombe ila ni komanita siko saa maybe to problem kana to challenges lot on kwitha tweba tu sia kwika comedy kana kupasiu kinengo chako cha comedy utona kwa si challenges ila wisilite kana ila sikusia kukulea kutandithia kinengo chako nitasiba challenges mone mbingi ambe noethia no koma na discouragement ondo nakilie ndiko na comedy ndienda mbo kuna comedy ila ambe na kulua we kone comedy ukomelela ba na Kenya connection ayo suko kulili una kenu no mundu discouragement yundi kalanga na kuna comedy ambe na thina konia comedy wethia ndo mayothe kana mbo kwengo you nasioka ingi competition to the nationals na kuna comedy nyene telete results niwe niendete mbe kai mubuko na wewe wotembe aya mundu no kwani mundu no atumie shortcut kwa kinengo ndo matumia you especially kethe be andu me musia yesia no sunu weki upite ba uthimbe mubuko na wewe wotembe that is bad you na vika nationals wethe kamubuko kako kaikwo na ene mbeza si atembea na nyena sia no seo nina kwata cha experience no kwata experience tu kindu cha maana mno thank you ende twende na mbe dream yako kana ndoto yako ndini wa kilungu cha kana ndini wa kinengo cha kuthekanya nitaiva you ndoto yako mostly yukila nenda ndiye nena mema kwenda ika in comedy nenda muthano umwe ni umela kethe wa musisho Churchill anyway nikune at least comedy na getha ni mwe the viral amen nguboya muno ubikie ba nundu kwitha wina by the way na miaka yanara wa mwana munini kunni see your future is bright wina time kana wina vinda ya kugrow kinengo chako na miaka yanara 19 yeah aya kumbe ndo kana ka school oga nini wala na school tena watu school tena twende no kwatenia na hamweni witu mthini wa kilungu cha inengo wa katano wa umuthi na keni solo ni mumanyiwi wa school na nigwa mwela ngwa na mundu ibaya etho ni mumanyiwa kana amoika alame utumia inengo sio kwigrow na no kitumi bambe ni wa Mutongo TV twithia twikite mbe kana tukunengete buso yakwe kuona ni kinengo cha kwitha wina kinengo na numanda baloto no chonania mandana na itu kwisila Facebook itu ni Mutongo TV
no tutumia utumani mukuve kwesela kwa ile ite tukenda 15 23915 no namba ya utumani mukuve utabiwe na kinengo kiva kana umambe kwesela mitandao yakwa yonde na yo no Salisha Beti kila bandu asachi ni Salisha Beti nikanose kuthia ntu akunenge buso kana ntu akwatamba kinengo kila wewe naku aningi muthenyani wo monde twina mumanyi wa skulu we na kinengo na ni cha kuthekanya twende na mbe ukanengo ebuso maybe oyu ukanengo ebuso ya kutumia kinengo chaku utona kwikata kungitumia obvious yunga kwa ebuso nelo lika viral in the market at least mundu eba yote wena emotions yake ni mutethesie kuhila mutethesie na bado watu kana kuthekania yu no ngelela miaka yandu ondo atheka no ngela ndatika wekane sawa sungea nundu akwile nenda kukulia kinengo kicha kukiimpact tandola meva kubina kwata impact la kinengo cha kukinengete maybe andola wekala na sina mo baya skulu kano musie kano even my best mark tila sima maketha mema skulu kinengo keyu mostly mundu no mbeta yena kathina fulani taena emotions yunye ndani munenga device but ni bado wa munenga device nikita uthio muthecha by the time numebu enda olilwe the ina problem na ni tithe not on solve mbesa ndo kila kindu dunia ni mbesa bado ndweza gumia emotions na mbesa wethia nithini muthecha free nenye nona wathega usiwe moyo wako pena mwikameva ya mateno ndo akwika na maybe maisi nengo sio na ngine mesi nicho kiloto no mathuthia na ti ulwa inengo tu nita weta we mwana munini na we skulu utono nena na mwiko kamemekata you ulayo tese talent yake mostly enda nesa ketha school atumia alimu ku discover talent nono nyeke kati alimu mogie mambe nina talent yothe kanya ninda bado ni iliende William na mostly mayati ya interest yo vale kumwonia ngetha we fan wa kuact lakini wendo thio thao ka football lumilela ba kwa kuact ketha we script writer lumilela kwa script writing inondo watanga tango weze ya miaka ya ndie na miaka ya ndie undiscover kinengo ila kite ukutethia ile itimuno ne okulu no kwithia be andu meba ya na nime sinengo sio na me idol lakini me kwitumia na hindi tu yobo na mobe na si meba ya mundu ayona mwana ene kinengo takwangelekanywa ayona wina kinengo cha kuthekanya naye ukye chuti kindu no self course kila musi ethe ayende ya mwana wake kindu kisio maybe no nambie na kwa sima kwila monye wina kinengo cha kuthekanya and of course nimenda abe kila menda uthi ukasome maybe engineering kana maundu bangi mosi kinengo chucha kwata sema kwa nondo yambe elana kunie comedy ne ndie viral mpaka neza ethe mama nie lakini ndie kichini chini nyendia amani mama yao se utondo lakini yu talent ila yu menda matenda ngoya imovela nondo wasisia ligi mashinani sana mbingi sinda talent lakini i westwa nondo andu ala me discover maiku ate talent mate ya mubuko wow na masi yasu meba na maikwenda maybe mundu no kwithena kinengo take ucha kuthauka muvila abe mundu ibaya maybe ene kinengo cha kusola kana inengo lakini musiki kisa kwithia ona kinengo kitita chotethia asina moto no meata yulu wa inengo kana kukwata mbau inengo elo mea ti kila mundu wasiewe kwenda ya musomi na ti kila mundu uka benefit kuma mavukuni true that is true kwa talent is the most pay abo kia mwana nondo chendi no changa hii amen twende no kwatiania nake solo anundu masami tunona masembete nukwithe tunengeleli baloto kuturo no thi tukawatch comedy yake nundu kinengo chake muno teacher ba interview ni na ninge nukwithe etwelesia mundu kwenda kukwatia akwenda kuwatch interviews yaku mundu akuone undu kwigelo kwa siu mundu kwenda muthuthie na mandu mamthembo sera na kukwatia atakwisa social media yako social media ni na account TikTok niita Bruno Mweshi no follow na bado YouTube niita Bruno Kenya haya YouTube bado no follow yeah
mostly sinu neka kindu nenda ku upload ba neka jokes nenda ku upload ba YouTube kana TikTok yeah twimina nena andu meba ya yulu wa Inengo andu onthe aku anini na makatikati you kila ndo no mutawie ulo Inengo talent is the most pay kwa gedo na wona batena mwana wa kumela ngamia uno no yekwatia ngai nundu wa kwatia ngai na wongela makinda nukumilela nundu nyeona ndiese kana ngalika studio na sia labda yugulika studio ni ndete kwamba swale tune ana kweta musele bambe wa TV saasi ya singi no siende kasi ya Wewe ndo akugenda wish you the best evindani ukito of course ngwenda kukona maybe wa groye wa establish na wa manikana mbeange wende na kupasu kinengo cha kuthekania. I wish you the best hende mwenda musia ise ndo amasa abani watu vingi kilungu cha Inengo wa katano wa umundi na indi ethano kwenda kukwatiania na itu kana no mantha bandu tona kuona nyekinengo chaku tutumia tumani mukuve kwesala kwa ile 3 kenda 1 5 23915 niyo namba yo tumani mukuve kana mantha na kwa kwesala social media sia kwa sio on ya Facebook page yakwa ni Salisha Betty masitweli YouTube nina account ya YouTube avala nina project ingi bau na no subscribe nayo ni Salisha Betty TikTok ni Salisha Betty na Instagram ni Salisha Betty tuko manenge wakatano twikondo tweko munde nitwa Salisha Betty Wanesa.